hanyuma tugiye kwakira undi munyarwenya witwa Isekere Nawe. Muko tayari? Muri tayari? Ladies and gentlemen, put your hands together for Isekere Nawe. Noneho muranyihanganira mfite ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Singihumeka izuru rimwe ryarafunganye. Okay, sintinda umunsi wa none. Merisa kuranyihisha kandi. Merisa ejo bundi ngo naramusekeje aransohokana. Noneho ansohokana kuri balanswari binojo kwizunguza. Nti mwazamona ko yazagenda acumbagira. Yaraguye. Aho si ikibazo kiri. Yaramuzunguje agira isereri. Ukugira isereri aruka urutoryi ruzima. Urutoryi ruzima rufite n'akakantu kameze gutya. Ndavuga ngo iki kibazo turakinesha gute? Ikindi haguruka sha wewe hansekere wewe wowe uransobanurira ikintu kimwe. Abantu ba gospel ni gute muri mu kuvanga indirimbo ubwo ngo ni korabo nabisi? Ndetse ufite indirimbo yitwa ngo ni bande? Kupa ni gute ukorana korabo na Bushari ukarimba ngo ni bande ushaka kwikiriza ngo ni twebwe? Wicaranye na Merisa n'ukungana. Ese sida tuzi uko ikora. Ico ni igiswaku. Uwo mugabo mwegeranye haguruka pa. Haguruka wowe useka. Wowe. Juni, uzu yavuga ngo aragasura kanti worya ngo nani worya. Dore nti worya. Icarije. Reka ariko mbanze ndamutsa abantu. Uyu munsi ndaramutsa muri regire. Papa kurasekera nde? Kaduhera namoro regire ico dupfa ukubomvangamo akantu k'umusuzi. Mukomere namahoro. Kandamutse n'abandi we nakuramukije. Asandi cyane. Mwari mukomeye n'abana se? Naje wanje yagwaye iginyo. Mukomere. Nono uzi ko umutwe wa Franco wowe ukoresha nkarotorovizeri. Nukuri ko ndabona abantu bari inyuma yaje. Nimba uri he? Okay, ugiye kuzozamura ikiganza babikuremo barakubwira ngo batamenya ko mpaye mbirebe. Uzozamura ikiganza nje nkubwira ico wazamuye. Ndikurira mu mutwe wa Franco. Kuramo hariya simbone Merisi batagarana na kope kuko nje ndi kumubona. Asandi cyane. Twagiye. Hakura mu ngo zashika neza. Sawa Hangire? Wazamuye? Ni gatanu. Nivyo? Ngongera uzamure. Ni gatatu. Nivyo? Okay, ongera uzamure. Wazamuye? Reba imbere simpaye mbona. Kwikirahure cajemo igihu. Sinshaka gutinda cyane. Franka agize neza kandi ndanezerewe. Ukoze iki kindi Imana imbwira ikindi. Ese
amafaranga y'amadolari yawe ariho umushinwa nawe zana turebe nuko ariko Imana imbwiye mbonye gutya mwiyerekwa mbona akabati kuzuye ibisokozo nuko aha aba ni abana bawe hayi abana bazi igifaransa baza bakubagana mwarabibonye hari akana ka mushiki wanje yarakazanye ejo bundi kandi abana bavuga igifaransa baza bakubagana kuva narema kaba karavuze ngo bonjour ndavuga ati bonjour comment ça va ça va bien agiye kongeraho irindi jambo mbona ko ntarisubiza nama ngenda nkugiye kukamyira nama ngapfuka umunwa naragasohoye ngata hanze barakansigiye bagiye muri vacances y'iminsi 3 nagahasi kinyarwanda ewan kagiye nenda kukagira rumaga kabisa umwana twaza turya turangije kurya n'ababyeyi be baje baraho numva abwiye nyina ngo mama umwana waje avuga igifaransa ngo ninde wandurura kwandurira iryo jambo ko murumva ari ry'abantu batoya nambonye aba bana ndanezerwa Imana yambwiye ikintu kuri wowe Anita ibintu bya ko mbaye mbona bihaye bigenda bihura na football papa w'abana sero umukinyi azakina ariko ni umufana kurumva ico ni icambere ica kabiri izina ryawe urihinnye yovamo ikintu cyo muri football witwa Anita ubihinnye byoba Ani kurya bazarengura umupira n'amaboko kurantegera Imana imbwiye iki kintu genda wikuza amenya abiri imbere ubaye musifuzi amen irigana ari muno ari he nahaguruka pepera amateraniro rigani sinzi ikintu mbaye mbona ko maso yawe haca kawunga niki ko ndama mbona kawunga kaye gapepera abantu ufite uruganda rw'ifu okay tudatinze reka tuje muri burage ariko tituratangiye harya ni buri kantu na buri kandi okay reka dusome ijambo bara niyo bari nsomera buri ufite itabi sorry ko ndamba nkubona mu rumogi gusa no nabukomeje kubona bano bana numva ibintu by'indimi ariko ntacongereza nzi mu byukuri nta ndimi nzi inyuma y'uru nta rundi nzi noneho nagiye gusenga umuntu abaravuze ngo naje twaye Bibiliya y'icongereza ariko iyi mfite hano ni igiswahili abaravuze nimba baravuze ngo dusome muri autofocus oxos noneho ndacunga impapuro mbona izi zabaye nke izi zabaye nyinshi naje mbitwara gutya
fata izi nzigira nke izi nzigira nyinshi. Ariko yaza asoma Samweli je ndi gusoma kuva. No aho se habaye ikibazo. Hashize umwanya aravuga ngo dusome waruvuze ho Exodus. Umukobwa twari twicaranye nawe yarafite icongereza ntiyumva. Ntiyasobanukirwa. Asobanuza undi wari wicaye hirya. Wa undi wari wicaye hirya aravuga ngo turi gusoma oya kwanza yarasomye abona handitse ngo kuva. Abazi gipfu njewe. Mbese kuva mu Congereza ni gute? Ndamubwira ngo ni from. Yashatse from amateraniro indarangira. Nagira ngo mbasabe subscribe, share, like na comment kuri channel Umushumba. Umuntu wese uri kureba ino video uje hasi kandi subscribe kuri channel Umushumba, tuzotubana mu buzima bwa buri munsi. Murambabira naje n'umushumba ukabije mfite ariko ibindi byose nama. Murakoze cyane. Okay, reka tuje muri brage zacu. Ariko ntaratangira brage, reka mbabwira aka kantu. Regira basuze numva ikintu. Sendavuze kandi. Najanye no muhungu uri seriye mu modoka nari ngihuye. Akaba ari wa muhungu w'umusore muremure. Nari nicaye imbere, akumbonye ukuntu ari smart ndamubwira ngo icara imbere, je nicara inyuma. Amen. Nuko ndanezerewe kandi noneho tugenda dutera story bakavuga ngo ibirayi byarahenze ibiki, bamwe bakavuga ati nje nsigaye nisiga amavuta natekesheje ifiriti kugira byibuza mpumureho, bavuga ngo mperuka kurya ibirayi, abandi biki tugeze za Kamonyi twumva umwuka utari mwiza. Bamwe uwo muntu ibintu abakoze sivyo, abandi ngo yango hari umwenga agomba guca umuyaga, abandi ese yawishuriye tumenye ko turi kumwe n'ibintu byishuye, abandi bibakavuya. Wa muhungu uri imbere nk'umuntu uri smart arahindukira agiye kudukaruma, aravuga ngo muceceke cyangwa mbongera undi. Ese muza iyo ndirimbo yavuye? Bashime cyane kuri Isekere nawe. Gatopa nimara Momo reka tugaruke mu Kinyarwanda mutibesha nimero 079 Komana. Ariko uzarire umuhungu azampa ifaranga nkabona nta kibazo, ariko umukobwa kama numva ikiniga. 079 18 29 47 rimwe. Okay, kugira ngo dusubiremo. Ahumura ndasubiramo. 079 Olivier 079 18 29 47 rimwe. Mugiye kumpa ifaranga ko muyamumpamagara. Sawa ndaje muhumure, reka mbanze mvuge brag. Hari umugabo umwe ndaje sinkwibagirwa. Hari umugabo umwe muramuzi yatangaga publicité ubu ntakiriho taco bitwaye. Ejo bundi atarapfa baje kumwiba.
kwa kundi baje kumwiba aratabaza bakagira ngo ko aramamaza abaratangiye mutabare bakagira ni nka publicité yo gutabaza nyine akabati televiziyo barabijanye bakagira ngo ko biragugwa firigo imeza reka sinakubwira mukanya gato ubu tuvugana nanjye icyuma kindi ku mutwe abantu bakumirwa. Okay, reka duhite nisorezereza nigendere siko bimeze. Franco urubatse tago ubatse urubatse abantu bari singo ndavuga bari gani kandi bakuze nababamenye ni bari muno nabande bandi arimo bame ejo naragufanaga ariko ejo ndi narakugaye umuntu w'umugabo uzoga wambaye ubusa wewe kuse tuzoga wambaye imyenda uzoga passport element karakantuka ere uzongereho no ere bizojane. Okay, abanyamurenge twebwe ibintu zacu twese byose twabishize mu Mana. Niyo bari kogeza umupira baba babishize mu Mana. Nkabari gani bari gukubitana rize burya si ibintu. Shiramo indirimbo ya Kiyovu tugende namanga. Shiramo indirimbo ya Kiyovu dore amatwi mari. Kiyovu gendura kinaka kwemera Kiyovu amashi Kiyovu gendura kinaka kwemera Kiyovu gendura kupa ngashira mu yareyo shiramo ni yareyo abareyo bishimira ikipe yabo nziza ibambarirabaro ikabashimisha. Nzokora brag utaha umwanya wagiye. Asmeche cyane kuri Isekere nawe. Wengeri